Дағы бір оқырмандарға совет. Мына мен 95-ке шығып отпайым 1 октябрьда. Бабыреке туылған күн дегенді мен білшімеспін. Азырқы балдар, біздің балдар азыр мен небере шөрлерім 1 ай қалғанда ескеріп тұрады. Баланша күні туылған күнімді. Мен де мұны есімбе де келшімес. 50 жашыман тартып өткізі баштадым ғой. Мен бе тең тұштар, менден ұлылар, юбилейін өткізген ошылардың тойларына барып, ошылар көріп, анда мен астанымнан үшін түшіндім, о дегенде. Бұл юбилейге жеткен кіш, ошоған ше. Например, 20-30 жыл іштеген кіш. Жөне отчет береді екенде. Ел жұртқа отчет беріш керек екен. Емне иш қылдың. Қырғыз еліне емне жақшылық қылдың. Емне жол басып келдің деген. Ошондай мағанеде, ана мен 50 жаштан тартып, мындай 60-те баштадым да. Анан кейін 70, 80, 60, 90 ушыларды мен аккуратно өткөздім. Мына 95-те өткөзген тұрабыз. Ошонда жан деген қиын да. Жан деген қиын. Жаш өткен сайын ойланады екен. Кейде күндай орықшалда болып қалады екен. Ошонда мен бір чет тамаша қатарын, бір чет шын қатарында отырғандарды ардайым айтшым. Например, 70-тен тартып айта баштадым ғой. Азыр ел ортоны 70-тен. Мұрын қырғыздар айтшады, ел ортоны 50 деп. 50 емес, 50 вақытта мен өзімді 50 жашымда ойласам, просто балада айлы болшым, секіріп көршілім. Ош 70-тен тартып айта баштадым ғой. Ровесниктер менден ұлылар, ошылар көп болшы. Ошыларға мен айтшым, ушыл бір тобы ошоны қуат қылып жүрішті. Ушыны жақшы айтып атасымыз 70-ке шықсақ, әрекет қылсақ деп. Бұл жаш деген жашқа тойбайды кіші. Жашқа тойбайды. Ананда брабольны өлейін деген кіші мені олекмін деп жүрбеймін бі. Бұл 70-тен кейін жаш өте баштағанда адам өзінен деле болады. Өзін өзі қармап. Бір жері орыса, шалдырап ұшыға мойын сұнып берсе, бүтті. Қарағандан қарайды, жаш өте береді. Анан жаңқы оры дәует ете береді үстінен басып. Ошон үшін алдырып қойған мүмкін. Ошон үшін мен әрдайым біле совет етем, врач қатарым. Оруға алдырбаш керек. Оруға алдырбаш керек. Өзіңді өзің сақта, өзің оғдырып бол деп. Емне қалшы кеп. Вредный привычканы башынан айтып жүреміз. Тамекini анан арақты ушуна ограничить етіш керек. Қолдан келсе ішпейділі қойыш керек, анан десейділі байдасы жоқ. Анан тамақ ішкенде тамақты да бәден сол болсын мен байқам не қонаққа юбилейге барғанда көріп жүрбеймін бе. Жаныңда отырған кіші үлі от қойған, үстелі қойған тамағын үлі бойын ішсе, алын ден солғы түзік. Анан ошырғандардан ошы белканы, бычағын ар жақ, бер жағын сайғыла білет, танда бичіп қалса, анда все. Анданың ден солғы нашар. Аны айтпай, сұратпай әлі білігі болады. Ошон үшін, мына мен айтып жүрбеймін бе. Маған келген журналист бар еле сұрайды. Қандай 3 жасқа жетіп қалдыңыз? Көпшілік ойлайды, доктор болғанда енже бір особый дәріше бір, особый диета қармайым. Жоқ. Мен үшінгі шейін диета дегенді білбеймін. Берген тамақты қолыма тигенді бүт тандабай іше беремін да. Анан мен айтып жүрмеймін, жақсы жері баянқы тамекіден құдай сақтады, тамекіні қармабай қалдым, ішкіліктен ограничить етіліп қалдым. Анан бұл физический иш қимыл керек екенді. Мен айтып жүрмеймін, 14 жашыман тартып, ұрыш башталды елі сондан тартып, мен физический жұмышқа қатығамды. Айылда емне жұмысқа, анда
mekanika деген жоқ, трактор, машина деген жоқ. Ток қол менен, күрөк, кетмен, чапкы, орок, курал бузушулар. Ушуну менен анда турмуштан ашар, тамак аштан ашар. Ошо карабай күн түн дебей иштечүбүз. Анан кийин жаш өткөндө, биякта жумуш жок да. Жумуш жок. Ошон үчүн совет этип атпайбыз. Физкультура, физическая зарядка өткөзүп, эртелгеч. То есть организмге какой-то нагрузка бериш керек экен. Бул жүрөккө, өпкөгө, анан колу булчуң эттерге булар ар дайым нагрузка болуш керек. Ошолорду иштетип туруш керек экен. Мен советим эртең менен мен 1 саат, 1,5 саат болгон физзарядканы барын жасайм. Мына ушул күнгө чейин. Эми азыр басыш, отуруш, жатыш туруп кыйыныраак болуп калды. Эртең менен мен 1 саат отуруп алып, жатып алып жасайм да. Аны бай көнүп калган организм ошого көнүп калат экен. Мен аны жасамайынча организм шалдырап, кыймылдай албай, ар жак бери жагың онтолуп каласың да. Ушунун баарын жасаган, андан кийин анан бай калыбына келип нормасыңыздан кайып каласың. Ошон үчүн өзүн-өзү кармаш керек экен да. Анча-мынча ооруга баш ийбеш керек. Анан эми азыр дары көптү. Көрүнгөн дарыны уш жагынан сак болуш керек да. Сак болуш керек. Бабыреки аптека жок, любой жерде дары сатып калбадыбы. Ошолордон сак болуш керек да. Эми мындай баштан өтүп атат, ооруган киши ким эмне айтса, эмне дарын айтса, ошону иче берет экен, аткара берет экен, ишене берет да. Жардам болот да. Эми бабыреки юбилейде ошол кийин баягы тең туштарга барына тарап кетти да. Эр ортосун 7. Анда мен 80ге чыкканда жок, эр ортодо 80. Андан 90га чыктым, 90. 90га чыкканда Дәдір Таштанбек Ахматтын юбилейине барып ошондо айттым эле. Аны Бексултан Жакиев кайтып болуп кетти. Эми ал ар дайым постоянно мени менен жүрчү. Ошол айтып атпайбы? Мамбек Мамакеев өзүнүн жашына карата эр ортосын деп мен билгенде не бала айтып атам. 70 болчу, анан 80, мына эми 90. Эр ортосу 90 деп калды. Эми 90 оңой эмес, мен баягы тос бергенде ар дайым сүйлөшүмүн. Азыр эр ортосун 90. Ошону баягы жаш өтүп калгандар, Сулайман Иманбаевич, жаңкы Бейшак Куунов, Асхат Абылдаевичтин баары өтүп кетти, ушундай жакшы тең туштар эле. Ушулар мен ошону айткан сайын оозуңа май деп турчу. Ошогон жетсиген. Ушулар 90га жакындап кетишти баары. 90га жакындап кетти. Эмне кылабыз? Айла жок экен. Бирок ошогон ишенген жакшы да. Ошогон аракет кыл. 90га чыксак деп. Менимче аракет болсо, ойлосо, жаңкы өзүн-өзү тыңыраак кармаса, менимче жетет. Анча-мынча ооруга көп баш ийбеш керек да. Мен айтып атпайм, башка келип калбады. Организм кандай болбосун, бул жаш өз милдетин аткарат экен. Эми аны түшүнүп эле турабыз, көрүп турабыз. Бул организм темир деле жешилди деген. Эми 90-95 жыл организм деле жешилип, бул деле карайт экен. Мен азыр мындай болгон дары мүмкүн анча-мынча жардам берет, бирок окончательно аяктара албайт. Себеби организм уже карып бүттү. Болгон нормасын аткарып бүттү. Азыр ток алмаштырыш. Башка эчтеке жок. Башка эч кандай айласы жок. Ошон үчүн аракет кылып, өзүн-өзү түйгүрөк кармаса, бул да жардам берет. Анан бабыреки мен ишеним деген. Ишенген адамдын бабыреки эми бизге доктурга ишенет.
Ошо үчүн мен айтып жүрбөйм, доктурдун bir сөзү дары, bir сөзү ят. Bir сөз менен өлтүрүп коюуга болот. Ошон үчүн баягы эми жаш өтүп 95ке чыккандан кийин менин советимди кеңешин угат эл. Анан бул бата деген батага мен ишенем. Бата деген жакшы болот экен. Эми бул известный кишилердин баары эле айтып жүрүшпөйбү? Баланча киши бата берип деп күнчө известный атактуу кишилер бата бериптир. Мына мен деле бир эмес бир жолу топ жолу айтып жүрбөймүн. Мени деле баягы чоңойгондо ишим түзүк болуп баратканда айтты. Санжарада бар экен, мен билчү эмес элем. Мамбеттин киши болуп ушундай жакшы келатышы Кыдыр акеден бата алган экен. Кыдыр аке мен аны уккан эмесмин, билбейм. Кыдыр акени көргөн эмесмин, анан мындай мурун кетсе керек. Кийин айылга барганда анда мамаке энем экөөтөң аман эле. Конек отпускка барганда сурадым. Ушинтип эле айтып жүрөт. Санжарада ушундай жазылган экен. Бата берди беле десем, энем атам экөөтөң айтты. Бата берген чын болчу дейт. Чын болчу дейт. Анда там деген жок. Алачык боз үй менен талада жашашчу да. Ошо жаман алачык менен турсак, Кыдыр аке келет деп кал дейт. Атчан бир топ кишилер келаткан экен дейт. Анан жакындап калганда энем аягына жармасын коюп эшикке чыгып астынан чыгыптыр да. Кыдыр акеге сунуп аттын үстүнөн ичип атып, ал киши ушундай түз карачы эмес эле дейт. Мен энемдин боюнда бар экенмин. Эми көздү тиги олуя киши да көрүп туруп жарманы ошондо бата берген дейт. Амана сен төрөбөл балаң элдин кишиси болсун, элге кызмат кылган киши болсун дегенби? Амма жакшы сөздөрүн айтса керек. Ошол эсте калыптыр да. Эми кийин мен деле тамаша катарында айтып, Кыдыр аке бир топ алкаштарга бир топ келес олорго деле бата берсе керек. Эми алар айтылбайт. Алар айтылбайт. Эми кийинчерээк мен түшүнүп жүрөм, мына мен деле бир республиканын сакалдууларынан болуп калбадымбы? Каргыш деген кыйын болчу. Муну мен бир нече жолу айтып жүрөм. Каргыш урду. Баланча кишинин каргышы тийди, ошондон бул өлдү, жежинде болуп калды, Мен азыр мен түшүнүп койм. Каргыш алган кишилер наоборот батадан артыгыраак болуп баратат. Каргыш алган киши оңолуп баратат. Мен ошо кийинчерээк бир нече жолу айттым го. Баягы врач катарында менин мындай көз карашым катарында эми коронавирус деген балия чыкпадыбы? Канча ушундай кишилердин өмүрүн алып кетти. Мени байкашымда ушу коронавирус менен ушу каргыш алган кишилер бирөө да ооруган жок. Мен байкадым. Анан алкаш кишилер булар да ооруган жок. Таң калардым да. Эми вирус дегенде азыр коронавирус мына мир боюнча ученый деген азыр укмуш. Эмнелерди чыгарбай атат. Эми бул коронавирус окончательный дарыны эмгиче мир боюнча ученыйлар таба албай атат. Эми мамлекети жатып алып баягы ойлонот экенсиң. Бул вирус деген бул дагы жанкы каргыштан коруп калган эме. Каргыштан, арактан коруп калган деп. Мен терапевт врачтарга совет айттым. Ушу эми мен уктум Ысык-Көлдө ушул ооруганда көпчүлүк самогон ичти. Ошолор айтат, самогон жардам берет экен. Мен врачтарга айттым, ушул мен практикадан эмес, ичпейли. Жөн эле баягы тааныйм, известный тааныш алкаштарды тааныйм. Республика бузуку кишилерди жакшы тааныйм. Туулган өлгүчө издегени жаманчылык азыркыга чейин сүйлөп атпайбы? Только тескери сүйлөйт. Только тескери. Азыр ушунчалык, азыр эми Кудайга шүгүр оңолуп эле баратат, турмуш укмуш. Наконец-то биз президентке, правительствоға жеттік қо деп бата беріп отырабыз. 1-2 жылдың ішінде эмне деген укмуштарды жасады. Элдин турмушу оңолуп эле калды. Ошо карабай, бая тескери сүйлөгөндө дагы эле тескери сүйлөдү. Мен ошого карата бар врач катарында бул коронавирус микроб
бұл қарғыштан да қорқып қалғанбы деп, қарғыш тибей қалғанбы деп. Жоқ, бұлар біреу де ұрған жоқ, біреу де өлген жоқ. Мұны мен врач қатарында наблюдать етіп шыны байқап қалдым да. Емі адам жасқа тойбайды. Қанша жасса мен қарадым, мен жүрбей қалдым демейді. Жашағысы келеді. Емі мен айтып жүрбеймін. Құдай тағалама рахмат. 95-100-ге, 100 емес. Мен айтып 114-ге шейін операция жасап көрдім. 190-80 андайдан миглерде операция жасадым. Ушылардың бүрөнен де қолап, мен қарыдым, мен алжыдым, мен тим ғой, мен жөнелейін. Ошон үшін адамдың жаны ушунчалык татту да. Қаншалық жашқа шықпа, қаншалық қиналып атпа, өлейін деген кіші жоқ. Ошон үшін жан деген оқмыш екенде. Анан эми орнун баркын өмүр бою мен өмүр денсаулык сакчысы болуп келатпайм. Өмүр деген денсаулык деген өтө баалуу билген кишиге. Ошон үчүн бул бизге кыйналып келген кишилерди көргөндө биз көнгөнбүз. Ошолорду аракет кылып, аман асен алып калууга биз аракет кылып жүрөбүз. Мен 95 жылдан бери мына айтып кетип жүрбөймүнбү? Өзүмдүн милдетимди, кесибимди специалист катарында аткардым деп. Эмгеде журналисттер ар ким сурап калат. Эмнеге ушунчалык ушул жашка келип, эмнеге ыраазы болуп калдың деп. Эмнеге эми подарка болот, жакшы каала болот, бата барлыгы эле бир. Маган ушунга чейин мен байкашымда маган эң баалуу сыйлык ушунчалык тыжоолор келет. Күн түн дебей операция жасайбыз. Ошол операцияны мен көздү жакшы көрөм деп атпайм. 5-4 күнү температурасы басылып, сойгон жери ооруганы басылып, кирип барганда эле көз айды. Анан колуңду кармай коюп, колуңан алтын колуңан өпө, мана ушул маган эң бир баягы баа жеткис сыйлык ушуда. Меган ушу калды. Калгандарын эми көрүп жүрбөйбүзбү? Ушул дагы эле айтам, эл ортосу мен мына жакында биринде 95 сүйүгөн дагы эле айтам. Эл ортосу 95.